Башкортостан коммунистлары һайлауга әзерлек башланы. Улар тәүсиратта Өфөлә матбугат очрашуы узгарып үз позицияларын билдәләне. Дәүләт Думаһы депутаты Александр Ющенко илдә хакимлык итүче фирканың уй ниятләренең буйымга ашыра алмаслык икәнен билдәләп, уларны халыкка йөз менән борылырга сакырды. Мы должны понимать, что сегодня в нынешних условиях либеральная политика, которая проводится экономическим блоком правительства, совершенно несостоятельна. Я видел, если говорить о съезде единороссов, мы об этом тоже будем сейчас говорить на пресс-конференции, это удивило то, что там нет никаких оценок, просто голословное бахвальство и никаких оценок и более-менее и только заявление о какой-то мнимой победе, потому что если мы говорим сегодня, общество требует, даже президент России говорил, что эти выборы это мы ставим у определенного рубежа, и эти выборы должны быть такими, чтобы они были легитимными и люди доверяли им. Для этого должно быть соперничество, открытое соперничество программ, команд, а не какие-то игра в какой-то придуманный праймерис. КПРФ-тың Башкортостан бүлексәһенең беренче сәркәтибе Юнир Котлыгужин Россия аксаһының хакы төшүе, илдә айрым программаларны үтәү өчен әленнән үк акса булмау хакында әйтте. Буның өчен ул олигархларның яхталарын хатырга тәкъдим итте. Мына шул 7 яхтаны гына хатканда ла безнең дети войны дигән категориялы кешеләр бар бит инде 22-нче 45-нче елларда туган хугыш балалары, мына уларга ярдәм итү өчен 140 миллиард акса кирәк. Мына шул 7 яхты менән без мына шуны уже капларга можем.